Disunatan cenah. Ya ambil. Itu ambil kan. Ya, Jan. Bilang apa? Makasih. Assalamualaikum. Disunatan cenah. Kan itu kemana bilang dia cakap-cakap duit itu. Mana nih nyeri kayak gitu? Hah? Coba lihat, lihat oh. Nyeri tuh di sunatan teh. Pinuh tuh ciminga. Wah, pinuh. Yang beli naon mobilan? Hewan berenang. Mana hayamna Dedek? Jago. Sabaraha hiji hayamna? Itu nyeri di sunatan teh, Dek? Hah? Nyeri teu? Sakit juga itu. Nyeri. Hariwan ada ayuran. Ya ke ada kata dia lagi. Bukan. Coba. Hari waktu gede gitu, kok mau gede power gitu, power teh gede tanah gana lebih hese gitu kan aja. Hah? Bagi gede mah ya na sa berontakna gitu. Nyimru Mama ka dieu teh, Dek. cengkat ditinggali. Dede. Ya. Coba Ya, ya ya. katanya ya. Enggak ini yang jajan. Ya ambil. Itu ambil kan. Ya, Jan. Bilang apa? Makasih. Bilang apa? Jika amang deui we.